na facts ngakwira atiriri muthuri ucio wetwo mheshimiwa ri gathe gacagua ri na ni muthuri dana gika interview nginya mubunge ri noe ira araiguikire akienda kurukia microphone agitetera Uhuru ikuigwa wega no niwe muthenya ungi Uhuru we wacha wewe uraotigire empty coffers amo burira rakasa na Niki radita Kile mahorani ura WhatsApp. Teti. Gija president ya moke tamanyita. Bakimaka. Kai wikara gate. Riu ri nikyo ndirakwira gutiro ndo mugeni maraturehera. Kana ngo mucioka aturite hau. Aturite utetine. Umani ndishu ndamuthomire history ine. Yes. Eso. Mheshimiwa matiangire no gakire mugeni. Acha. Tiga riu ni uteti wa haha riko ine ri waraingira ri. Yes. Ndo yagikoretwo hau kando ine umo. Hindi ya President Uhuru. Yes. So gutiri undu mugeni maraturehera, gutiri undu mugeni maratwira. Tariu hehinde ma challenge ro ki siasa. Makiuria kimwe ne president. Dia kinyitire baru. Okay, dia ni ndinyita president baru. But hekiuria oririe danyitire baru. Kiuria kiu ni kia riri kia amori atriri. Yes. Ni murenda kunyitana na ni murenda duike president wa tamu imwe hatiri na thina no muroka gwikira a Kenya ki atongoria cio maugire atiriri ithuĩ tutire na agenda itu ni gukuruta so what next no ria Raila Odinga arora ya Gen Z makiuga atiriri Ruto must go na no tuge Ruto must go na kwana ugo but now then what to go where you know tutiri na thina ati go where hena where no so what after that yes ruri uikare atia you know tari uri hidiria president Kibaki angengana gwetha giti kiu uri makengana na Moi na Matiba na ari angire yes auga katiriri nie no nyende muhe kamweke kau na nginya gagitongoria Moi must go yes but ni aheanaga kioneki atiriri nie ndirenda ndute riu bururi haha ndio tware hana na gutwara hana na njira yago kama thibitari na njira yago kama barabara gutambia thitima you know riu thaicire matuko maria turi na nikio urona Gen Z mena thina uguo tondu ithui gwiciria ma millennials gucoka na kuthutha ri twina kasumbe yo ati riu andu aya marari Wamunyoro ni moka riu tumire tumafuate you know tutekurania atiriri tumafuata mateithie bururi gwika atia iyo na tungiuga ni twaruta Ruto 2027 magateithia bururi gukura na njira hana atia agency acio ri ni makona mawira you know githomo gitu ri ni gikagacira gukira uria kihana tondu utongoria to utongoria Jeff na no nginya andu itu mecirani uguo na meyurie ciuria icio urekira mutongoria hau nigetha a impact muturire waku ucenjie for the better akorwo urahota guthomithia mwana umwe mutongoria uyu waingira gwitwo nyoxiri athondeke riera ria uigithia ria githomo ria maundu uhote guthomithia ciana icio ingi muturire ukuhuthire akorwo rari na biashara nduka urandikite mundu umwe uhingure ka mini market uhote kuandika andu angi atano no ti gufuata andu o uguo kiu na reke kwire Jeff ndu maikaria kirima ni kana kendi kuhuthira no aikaria kirima ri ukigwa wewe waigwa ciugo icio cia thigara cio aikaria kirima Benjamin ri ni tukoragwo turiega muno hindi no egi between githurano na githurano tukorwo turi andu ega muno meciragia wega tugabanga maundu tugeka no twakinya hindi ya mururumo wa campaign ni ndio kuria tutwaraga meciria maitu tukauma mundu thutha just for the sake tari uthirikari eno ri ni ambere gukaya umuthi no ni mekeire campaign thirikari eno gukira aikaria kirima na ni mekeire kura gukira aikaria kirima so riu ri no nginya tuyuria atiriri ni mandu aya Wamunyoro ni moka acio marakinyitana rigiji amatiangi na o no maroka gwika atia ni kiuna hau ni hodi no uhoro wa ma ni ati ni menyenyeti riu turiro kirora na ritho ri oteti ni menyenyetie ateti aria me thirikari tondu ungirora mbica iria yaumire Kisii ni atumire mbica iho ino rito na muthenya wa ira ungirarorire deployment uria irahanaga ri President Ruto na thiriti yake marari Migori Mudavadi na atongoria angi marari Uthaya Mheshimiwa Kindiki na atongoria angi marari Gatundu it is a clear signal
marari go counter mucamani ucio urari wa na twimenyerere muno Yes. tondu Shesheni hakuhe nawe.